Dandan dulu biar cantik, mau ketemu sama pacar. Kok main ini? Arep ketemu calon mantan bisa. Jodoh nek dolan. Ini siapa nek? Arep dolan yo mingguan. Ayo temen nggak nek? Ora tahu-tahu nek kayak jen mandan pangkling. Mesti wis ana lunga lah. Remehi bae. Jare janjian nang kene, genteni suwe banget, wis panas pisan maning lah. Priwe sih lagi ngapa jane? Ora teka-teka. Awan panas. Malah nomornya ora aktif. Lagi ngapa sih? Yang turu lah iki. Suwe banget enten-enten kawit mau. Motor kan kok motornya mogok niki kesaten bensin. Wah, wis nyongket mau wis kepanasan iki. Panas banget ya pindah yuk lah jangan ya. Ayo ngendi lah sing adem, iki panas banget kok. Oh, nganak ya. Misale gedangan apa? Ngendi sih? Ayo yuk. Gedangan. Ya yuk lah. Panas banget kok. Entene yang. Ya, gageannya lah wis panas banget. Dan adem ya yang. Iya, Kiai seger banget. Iki anginnya silir-silir iki ning sawah sing. Seger enak iki banget ya. Yang. Jan-jane ana karo ndawuh lah enak ya. Oh, yang enak ngepet. Mereka jangan apa yang Uma? Orang ngerti mama ke jangan apa. Kalau asengnya maring sawah. Ora ngerti wis piye sih. Anu yang apa kurang madang?
Ora madang, wong ki sawan ngeten niku wis banget. Urung madang acan. Ya maaf. Genteni panas-panas malah suwe banget kempringet. Maaf. Campur. Wong cepet ae. Tumbas cilok ya. Lah mau cilok, some bae. Ya some lah, tumbasna 1000 ya. 1000 nang jadi 3000 tok. Aja keton kismin lah. Kena nyongan wong ora duwe duit lho. Ah keton. Non urung de. Lagi corona sih yo ngeliat kodean angel. Nana mau njaluk mamake. Madene 2000 tok. Wong perak soli apa? Cilok sewewang. Biarnya tuh di dolan main kafe-kafe. Nyong tuh diterima jalan main sawah. Yang Nah, ya apa lah. Yang penting kan nyong sayang mungkin. lah model sayang tok. Yang Iya yang ya, ngomong sesuatu karo kowe yang. ngomong apa kok nyong jadi grogi. Aku ke sayang banget karo kowe. Lah, ya pada baik, nyong ya sayang. Sayang, orang bapak. Jan, Belok apa ora apa-apa. orang bapak. Sebenarnya nyong sayang. Ya, nyong ya pada baik. Yang, Apa balik yang? sudah. Wisawan, mbok nyong tuku leti ramane, nyong mau dolan ora suwe-suwe. Murah mana nyong kesu malah dewek ke priwe-priwe. Lah, nembe sedolan. Tapi ke deleng gunungnya wis ketutup awan, bukan arep udan. Maju beli. Ya iyalah, dijugeng apa? Lama lah, mau ora usah. Mana nyong tomai ramane. Ramane pe mau nyong lunga ora ado-ado ora suwe-suwe. Yo. Wah, wani ke beli dewek. Wani wis lang bae ora apa-apa ora. Nyong betek bali disit. Ya bisa yang beli di sini. Ya wis ya yang. Ya. Hati-hati yang. Ya yang dadah. Lakune sing bener. Ya ya. Mohon di subscribe ya, di subscribe gratis.